بلا باس gelek spas helbet dengê te zor nehate min bes tê geştim pirsata yadawiyê. Barzan îro bêguman kernevalekî trajîdî, kernevalekî xembar bixwe ve dît bû. Carekê din barzan birînê tuyê kor bûne ve birînê tuyê serheldane ve. Ji xwe ev devera Emirê temaşevanêja ku devera barzan e. Cuda li hemû deverên dinyên Kurdistanê. Helbet hiç deverekê Kurdistanê nema li ser asê her çar parçan. Hiç bostek nemaya xwîn ser nihat berêtin. Hiç gunduwarek nemaya carekê nihat bite herifandin, wêran kirin, talan kirin. Lê eger tarîxa barzan bixwînîm taybetî li dawiya sed sala 19 bi dirêjeya sed sala 20 weke serok barzanî jî aha li vêrê gotî îro li monumenta enfalên barzan 16 caran hatike qetiyam kirin, wêran kirin, derbeder kirin. Bît hingî çapemenî wisa berfireh nebî, rêxerayê nêvdewletî wisa destvekirî nebin. Lê qetiyama vê deverê sala 1896 dest pê kiriye û 1907 were 13 were salê 40 were salê 16 hefteya heta heşteya êdî qetiyama herî mezin dest pê kiriye. Her carekê ev devere hat bîte avadan kirin, xelîvê devere aram bibît, yan imparatorên serdestên deverê hatiye, yan sed salên çilan bû nimûne wî demî İngilîz zilhêzayekî cîhanê bûye. Hatiye bi hemû bêwîjdaniya xwe ev devera qetiyam kiriye, bombebaran kiriye, topbaran kiriye, birêya kirêgirtiyan, birêya hikûmetên êk diye êkên Iraqê ji xwe berdewam bêwîjdan bûne. Serdemê melikan bigire, komariyan bigire. Dibe vê gavê jî lê wekî caran nîne hêvîdarim wekî caran jî nebin. Weke serok barzanî gelê caran gotî hêvîdarim vê tenna wê qebûl bikin îstî dersê rabirdo werbigirin besa xelk gelek mandî bû. Helbet dîmenê gelekên serençrakeş bûm taybetî dayikên raşpoş evên çarok li pişta xwe kirin 39 sal e. Ew hinde giryane niye çavêtwan hişik bûne ji gerî. Êdî hewar dikin, li xwe dixwin. Yani rastî dîmenên wisa me dîtin. Mêvaneke mî hêja heye. Birês rêba Ramazan ew hem ji êkî şu an zarokên enfal kiriye ku dehîka wî bike de malbata xwe mezin bûye niha kesekî hêja lê derçûye. Ew rêveberê enfalkirî û şehîdên barzan e demandim da serperiştiyê vê monumentê diket. Ebas helbet monumentekî gelekî modern û gelekî ciwan li vê deverê hat çêkirin. Rastî nefsiyan rohiyan ez hestib aramiyekê dikim. Kayekê ba gelê spas bû vê deverê. Çend caran min piyasa kirin di nav goristana Rûfatên Pîrozên enfalkiriyên barzan yanî aramiyeke rohî dite mirovî. Êdî rawş û saye tu zanî çi serê vê deverê hat gelû prosesa înana Rûfatên barzaniyan دê berdewam bît an her bivî awayî ye. Belê nedîf emrê cenabê serok prosa înana rûfatê qurbanî genosaydê çi barzanî bin, çi germyanî bin, çi xelkê helav cebî, çi xelkê badînan bît pêdivêya berdewam bît. Hemû hîmeta hewlet xwe digir xistiye ger bûyê çendê ku em bişên rûfatê me qurbanît me li biyabanê sehrayê başûrê Iraqê bi zivirînin û ev prosa berdewam e. Eger bibînin hep 6 sal 6 sal carekê dibînin قافلك كجواك ورفاتت ما تزفر زيدين اجتماع في چل بارزانه چل گرمیانه چل هر نوچه کدیا کردستانیا اما پروسه که بردوامه. طب خوشی که سردنا بیابان چولستان عرعر و ایتر سماوا و سرسنور کویت سعودیه گیری توزانی ویره چویرانیه که نوان کیستانان هند گرمه گرمجه تو بیجی ویره چند گرم به. کواتا اف پروسه گلو کی هاریکاره آلیین پیوندیدارن و دوره هاریکارن گله بو ودیتن و پشکنین و اینانه براستي اگر ام چه سر واقع عراق چه جبو منابيه باب يعني چه جواكي هولاتي بلاك نهف كريا خلكي جالي كردستاني هميشه وك هولاتي بلا دوسي هف كريا وخلكي في دافري في نوچه في قربانيان وجالك لوان ابد نكال دامو دزغايت تشريعي وتنفيذيه عراق دا كارت كان رنگي او بن ابد وقتي خو دگر رژیم گور بگور دستک بیان وید توانه بزر بکنن وید توانه نه الان یعنی وقت بیس به خوشنه وقتی ام مراسم هود کینو و بشوازه کی مدرن بو خلق بدین ناسادن کو چه قربانی اکثر دمک بنینی سر و خلق هاتیا افروب امشکرات بین متوشی و چاره سر بوی لی بس حتی حد کیش ها کارن نو که هندک وقت بجن وزارت شهید و انفال کریان و دیگر دزگاه شهید عراقی تیم کان اجتماعی هی بو حال دانا و گورد بکم لسران سر عراقی البرما کردستانی و هر واسه هندک دامو دزگاه دی وکی دادگاه بجن دادوری یا عراق طب العدلی یا عراق طب العدلی یا ما هربا کردستان ایش و کار همانگن بوجبه چند کوبشن وارو فاتا بینه و بس
اوجي رنگ وکی ما نشن لبیابانک لچولستانک لصحرایک چونکی وقت تا ما جبکری از چوان بیابانا اگر تو افرو بتشوي صحرای طبيعت بيابان شوي رجا باشتر دي گركك چبي دي بيابان گوريت دي رخصاري و گوريت يعني اگر کسی که زور شارزانه بي او بچيكاتي خودش بجن بودو منا تا کار لبری نکر بید تو بیابان نناسیه و همیش وکیه که بار يعني فعلا او كنت قلتي تر نكايه هوش كصالح جيت هي راغش خو قدر بردان بر بيابان ديشيت قالوا يعني هيك نخشريك هيك تشتك ادلاك بالجيل بردستي ودهايك ولسردم رجيما بعث دسوا كيف تبي تان خلك خوجي دفري دسوا دفا كيف تبي كوزورترين او جه او موقع او جغرافي بيت دسي شان كرن كو غورين بكم تدابن بله بشتي ازادي عراقي بيغبان بشتي اشكرابونا وان كومالك بالجو دوكومنت بطونان بالجو دوكومنت لسر لدزجهت بجن امني مخابرات وزاره البرگيرة عراقي دس هم حكومات هرم كردستان هم هزت ها پیمانان کفتنگی لوان بالگاندک بالگا آماجا پید کن که اب وارزانیا فلان روزی مید بره بیابانید باشور عراقی لپارزگاه ها سما و تنانت آماجا به ناحیا بوسیت کد ولو افروفاتت ما اینا و هر سی روفاتت ما هر سی وجبت رفات بارزانی جنوسایت کری یلو موقعی بوی تایبت اوید بونو من وجبت 2014 وقت زفراندی و نهاتو سی رفات ملوی گورستانه به وقت مراسم که افرو ما دوباره جر خاکرون و اوید افرو اینا و او موقعی و 100 مترک لیک دورن یعنی جزگلک لیک نزیکن بس اجماع روان چند یا کما گشتی 600 و نهاتو 6 رفات الزفری یعنی 7304 رفات ما لبیابانت باشور عراقیت مای بهویا اوجی کرد بين ديتن هلبته اف برساعات يكرن توزاني جي دادگاها بلندا توانان يا عراقي پشتي نمانا سيستم بري عراقات يا مزراندن بو بيگمان دادگاه كرن او سيستم بري اداره عراقي كريم كيسا جنوسايدا بارزانيان نفال كريا بارزانيان بجنوسايد هات كناسين في دادگاه رسمي كواتا حكومت انها كميراتگري حكومت بريه ملزمه كو في خلقي تعويض كت قرابو كت قالوا يعني كنتو بربسه كي بيونديدار يجي في كيسي يعني وانا قلت كي نهو معنويا مقاربوت كان نماديان مقاربوت كان جارا كدن هاو دن ما تخبصر كان بله ل 2009 بود 2000 بجن 11 بتشل جلسه از خوی کشوان که حسابم کما ارکی دستنشان کرنو برنو وان نمونوان او ادله یان او شواهد حالا او دایکه ببین دادگاه بالا توانک عراق لبیری اسی آماده بو بلگلک دانشنی دادگاه راست دادگاه بالای توانکان عراق کار خوی یاسایل سکرو و افکی سب جنوساید ناساد لی لپارلمان عراقی که دستگاهی که تشریعیه کار خو نکر و اگر تبی پارلمان عراقی بریاری لسر بداتو بکت پروژه یاساکو بوی چند حکومت عراقیانو که ملزم که پیش چند بو پارلمان عراقی کار سر نکر بگو ما فراکسیون کردستانی جانه گلو اوان آزران اوان باب تجبیر کران آریندن پابند بله تا گوتم بو ام يعني اگر ام هفكني مالويري نونراتي حكومه هرم كردستان برلمان بجن كوماكا عندهم برلمان كردستان كومالك وزير وكومالك بربرس العراق بردواميه تاي كومالك وزيرش ميتاي يعني اسكم ترخمي بونك بو راستا مش مقصرين وك وزاره الشهيد راستا حكومه هرم او اوش بس اركوان بو وقت عندهم برلمان احتمال بوما وكو دزگاه تشتكي نبيت يعني بو من وقت كره قربانيه که گز بجم اصلا چوا شکایت خو بكم چوا دعوه حقي يعني نونر الكردان بهمو جمجن خو هم جمجن خو بيوستا بو هنگي بيوستا با جديتر کار سر بك اسواش احتمال وانشي دس حالات وهن بوكي مدس بك يوم جا بكري كو عراق عندك موافق امتيازات كسكارت قربانيان طيبت ابد غورد بكم هات شهيد كرن فيت بنبر بك يعني نهلت يعني باش العراق جنادان بس يدبرنا عراقي خلك قرباني جنوسايد عراقي كوما كوا قرباك باش ورگرتي يتاتي قربو كرن و تو الكويت جدار بارمان خلدم فاري في شكش ورگرتل هندك بالقادا ابيت بونو منا خلكك بيرامي كريا وان كارك جدي لسا كيس اخو كري بس بو اف هرم ديتر يعني اف خلك ديتر حتى احتمال هندك خلك سنش اللي في ماده قربو كنا في سودمان بنلي خلك ديتر سودمان بويد وقربو كنا بله يتر كذا انا بحكومات عراقيه تخرج باش دار بتكيس هذا توزاني هلبت سردريه تشانه بله امي بحث خوكين خو رشو دستين خو توزان تمام هدي قالوا هند شارتشبه الين بيونديدارن حكومت هرم كردستان دا هند بو خلقي تشيك يعني براسيج بلي قربوا يا مادي قربوا يا معنوي يا روحي يا نفسي هل خلقي ايران بويا راستا
راستی اصلی را لشاش پیاموا داخل بری را کسو کارت قربانیات کن کو وقتی مروف وان وفاتات بینی وقتی ما مروف جان وان بینی از خوشی که شما بوم که تماشا بکنی زارو کنی خدا از دوام از من باب و باپیر و مام و خال و 150 کس بس لبنا مالا من لگوندیت من گلوان 8000 مروت بارزانی جنوساید کری حکومت هرم کردستان او پیچ بویا کری بونمونه اوانو که خلق ما داخواست اوانو که ام همت که بکن وک وزارت شهیدان هماهنگی دیگر وزارت داری چکنا خانی ابو و خلقی چک خانی خو کرده است نمونه او تابو کنا زویت وانا او کار دیتر بونمونه موچه که مانگانه اگر افروکی مش بیدگل باردوخه ظروف افرناگجت او پیامه وزارت شهیدان شکو حکومت هرمه جدیتر حول بدت موچه وان زیاده تر ببید چون که افرو موچوان دگل باردوخ افرو بازار ناگوجد و هندک امتیازات دی وزارت شهیدان و کاروبارت انفال کریان پیشکش به کسو کارت قربانیت کردن من اگر کورکیان کیجه که زواج کرد دیاری ها سرگیری پیشکش کرد و کریا خیندن یا کورو کیجتوان وزارت شهیدان داد و مصروفات چاره سری بس اوه هماهنگیت گد دوسه وزارتی دیتره بونو من وزارت شهیدان تنه وزارت که پیشنهار به چندید که و کورا شهیده که پدوی وزارت داریل و حالات دا بوجده که بوترخان کرد یان بوزوی وزارت ما پارچه زویت پیشکش کسو کارت قربانی کرد لپیدویل و حالات دا وزارت شهروانی کار جدیدتر بکرد مطابق نازویت وان یان مصروفات چاره سر تندرستی اگر وزارت شهیدان بکرد و پدویل دیگر هماهنگیت وزارت تندرستی وصل و صلات تو کار ثابت کردن اوش هندک لجنه بله من که بحث مونومنت که بس تماشاوانی جا بگم پروسس انفال و جنوساید کردان سال 8 اند دست بکرد دما کو کردن فعلی به 10000 نفی عام کری برف ایران و تر هزاران گنج نام بسروشین کری شوندا انفال بارزانیان شوندا پروسس انفال 8 برفراتر لدولی جافایتی ورا قراغ ورا گرمیان و سوسنان و دولی بالیسان و بادینا حت هنیا پروسس که بردام مونومنت که گله که بدو و سرنجراکش هات که کردن کو تعبیر است قربانی دانا خلق ویدا ورد کرد يعني قالوا والبردستينا اف بروسيس بتر بيتا برفره كرن اف مونومنتا بله رخصت دا من اسباسيا رزدار جناب مولا مصطفى بارزانيش بكم كوب همتاوي همتا حکومت هرم کردستانه شیان اف مونومنتال وادو سالانه که زور کم دا و وش واضح بتکن اوه یکم جاره ام دبینین کسو کارت ما دای که شهیدا میوانت ما لبرسیبر مراسم خود کرد بردام تین اگر کامeraman بردام کسو کار شهیدات و واری راستی جایی که خوش یعنی شایسته بوی چند شوازه که مدرنی هاته چه کردن کو سنگو قرصاتیان و قربانیان داده و پیش وقتا بنمونه حالا تقریبا و 12 حتی 13 سال ممنوعیت هایی شوازه که کاتی کرسته و جلوبرگ و قربانیان تدهی بالفعل میوان تاتی جلوبرگی وای بین جمادان سر یا برانبر ایره اب شوازه که کاتی رنگ سروکی هرم سروکی او مزخانه یعنی برده کو برفرکن او مزخانه به شک چون که وقتی تو ابرو مدید 100 حس که قربانی جنوساید بارزان مزفران نبا تو بیر بکوا پشتینا و جمادان و کلاب و ساعت و گلک مای او خرنها کار ستیده کردن کار خوی تشریعی آن او کار تندرستی ستیده کردن لطب عدلیه پشتی هنگی او جلو برگده برف نافچتوان چه نبا یعنی او جلو برگش بودایی که هم صبره که هم داره هم ایش و جانه کشه خلق ديت قافلتين لك الدنيا هي بو قال جرم بو افريكاني فروه لي ما بخوش انه افغانستان فيري ما بياسا كرنجلو ديتناتا اگر فيري بيتر جرينجي بكاسكاتي بيتدان حتى دنا افغانستان جيدا بيغمان او شوستا بينا چكرن دارو بار بهنا چاندن يعني بديتناتا جهك نبيت كو مروف تدا آرام بي سردانا فيري بكت خلي سردانا فيري بكت بيتر جهك بالكش بيت وجهك بلند برچا بجي بله بشك افهات يكرن تشتكي باشه هات يكرن وكاسكاتيش تزاري طبيعتي في دافري واتفا اگر تو نك گورستان بارزانی جنوساید که اگر تو گورستانیت ما خراب بین ابد گندت با اگر تو مزار نمرارش بینیم ساده و ساکاری خو یه تاتیا ناشتن و جر خاک کردن اف گورستانه هر 4 ورزی ساله خوکی خونی شدت زستان هم ببین بفرکا کفتیسا او قربان و بارز بهار هم ببین کسکاتی که جوان های و و ورزش هم داشتن بونو من هم سوس کین همشین جور ماده درمانت های گیجو گیل ناب بنو اف پوش و پلاش نمینی لی مدوت ساده یا خوب مینن اف مرو چون مرو ساده و کری کار بون اولرت بریا بیابانت باشور عراق و زنده بچال کرو و وقتی گفت اف داربریا از بارم افرو باب من باپیر من مام من خال من یه آرامه اگر هاتونو کل بیابانت باشور عراق الوی صحرا اشوی من دید از گلک جد بجمع اگر الوی صحرا تمرو و کی بی وریو هبه هر بخو بیکو تو ترامي بكيدي هتا دي مريد
بکش هوای البجینگی بس روشتی بله. با طبیعتی بری ولی که که ربارگل سپاس بوده سپاس برای بله. ربار رمضانی که سوکارن فال کیان و ربار شهیدان فال کردن بارزان سپر شهر مونومنت بله عباس دی گلک جرو کنه به گمان دمجمیر نشوی دی بیت کما برفرد گل آلین پیوند دار و دایکن انفال کردن اهالی وری مونومنت انا جارکدن بجمع ودگر